Ljudi, Cuki ovdje, dobrodošli nazad u još jednu recenziju na kanalu. I ljudi, ovaj put imamo jedan fantastičan mikrofon na recenziji. Dakle, kao što možete da vidite, gornja strana kao i donja strana mikrofona napravljene su od metala i mikrofon je zaista težak. Ovdje dole imamo port koji služi za povezivanje vašeg mikrofona za vaš uređaj koji može da bude tipa kompjuter, tablet ili bilo šta gdje želite da koristite ovaj mikrofon. Uz mikrofon se dobija i pop filter koji je zaista dobar i jako se lako stavlja na mikrofon i kao što možete da vidite, ja sam ga vrlo lako stavio i odlično stoji na mikrofonu. I pored toga vaš audio je mnogo bolji s ovim pop filterom i moram da ga pohvalim, zaista je dobar. Uz mikrofon se dobija i jedan vrlo zanimljiv stalak koji, kao što možete da vidite, zaista zanimljivo izgleda. Unutrašnjost je napravljena od nekog zaista mekanog materijala i to je stvarno super. Još jedna veoma karakteristična stvar za ovaj stalak jeste i to što ima ovaj ovdje attachment koji bukvalno služi kako biste ovaj mikrofon mogli da kačite za druge profesionalne muzičke tripode i stalke. Kabel koji dobijate uz ovaj mikrofon je zaista čudan na prvi pogled, ali kada ga malo bolje pogledate vidite da je zaista kvalitetan i kači se tako što pritisnete ovo dugme ovdje, a sa druge strane se nalazi običan 3,5 mm headphone jack koji u stvari služi kako biste ga gurnuli u narandžasti port na vašem kompjuteru. Kada imate mikrofon i kabel zajedno u ruci možete ih ovako olako povezati, znači trebate da ubodete ove tri tačke, ali kada ih ubodete onda je jako lako da ga zakačite. Znači evo, kao što vidite, ja sam uspeo da ga zakačim veoma lako i sada možete bukvalno već da koristite svoj mikrofon. Ako se pitate kako izgleda kada mikrofon stoji na stalku, evo sad ću vam pokazati. Dakle, kao što vidite, sasvim je stabilan i ništa mu ne smeta. Ono što je još cool napomenuti kod ovog mikrofona jeste da u mnogim igricama kao što su GTA Online, World of Warcraft ili bilo koja druga igrica koja podržava mic support, ovaj mikrofon zaista sija. Pre nego što nastavimo dalje, želim samo da se zahvalim Bangoodu zato što mi je omogućio ovaj fantastičan review i ovaj fantastičan mikrofon. Thank you Banggood for sending me this awesome product, it really helped me a lot. And I hope you enjoyed this review. I da, pored igrica možete ga koristiti i u ostalim aplikacijama kao što su Skype, Whatsapp, Viber, bilo šta što može da se instalira na vaš kompjuter i što podržava mikrofon veoma dobro i efektivno radi uz ovaj mikrofon. Jednostavno, ovo je fantastična alternativa za sve one skupe mikrofone i stvarno bi ga svima preporučio. I da, najvažnija stvar od svega, odličan je za YouTube. Ovaj review jeste sponzorisan, ljudi, ali verujte mi na reč, stvarno nemam zamjerki što se tiče ovog mikrofona i stvarno odlično radi uz sve klipove, jako je lako da se edituje audio uz njega. I kad smo već kod edita audija, nema puno cimanja oko edita audija, ako treba da se edituje, odlično je i prelako za edit. Da, to bi bilo to, ljudi, nadam se da vam se dopao ovaj review. Ako želite još ovakvih da vidite na kanalu, molim vas šerujte ovaj klip, pokažite svojim drugarima ovaj fantastičan mikrofon. I ako planirate da snimate komentarije ili top 5 liste na kanalu, ovo je moja top preporuka. I ništa, mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tada, pozdrav!